Angami Banshi, it is very unfortunate. I state level gi thak ta koi city kre city du mayam se phangbiram gani home ministry gi the su copy pi kre adegi Nagaland gi chief secretary su copy pi kre. It is purely within the state jurisdiction ni ado sida moina kari ASHADA kramai to ga tawri na map soi loina jaingon su yauri mai mene mayam da hojiki border lady ba Nagaland ga ko ta border du 100 meters manung sangsala kan ne aikoina hojiki police ki outpost semise hanna masi toromise adu hana ki kitang aikoina aikoi gi hojiki hariba jungle sidagi adum moi chathok hin dorom bajan gem biram da bhai tare kani noido adu hojiki side koi chala kanda maugi minister adagi MLA mayam moi leiba mayam maugi praja sing tor kanda chatlaga masigi koi protect to view mai jak bi matango mai jak koi matangu da koi asom dagi changna bo hono da problem oi ba som dagi changpham leitaba adudagi tawbadagi tawnagi baduna. It is purely within the jurisdiction of the state Manipur state ado sigda bandhu koi tawgana ba hai gare koi we will use alternative ways. I could not compromise my state boundary for ban taure adu taure na state boundary kano surrender to budu dinga moy aduga madugi alternative ways akoi loina lay akoi silli aduga akoi confront to roy but political diplomatic way lambi the solution tawna batawni.